Jana saa 11 kama tuko kwa nyumba ndio tuliweza kusikia watoto kutoka nje wakipiga nduru, moto kutokea, napata moto imetapakaa kila mahali. Mĩario ĩno nĩ ya amwe arĩa maratungirio hathara ya mwaki kuma itũra-inĩ rĩa Green Castle Rongai Kajiado ya Rũgongo, magĩtarĩria ũrĩa marahobanĩirio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ũrĩa ũracinire nyũmba 13 mwena ũyũ cia gũkombora na kũmatiga matarĩ ona kĩ. Mwaki ũyũ ũratuthũkire ũtukũ wa gũkĩaira na to mwena ũyũ wa Green Castle, amwe mwena wa Mia Road o gũkũ Rongai, nyũmba 31 cia gũkombora nĩ iramundire mwaki ciothe na onao aikari gũkũ matinahonokia ona kĩ. Hakuna chochote ilibaki hapa, watu walichomekewa, watoto hawana uniform, hawana anything ya kwenda hata shule on Monday, wazazi hakuna kitu wako nacho. Hivi venye unavyoona moto iliwaka kila mahali, hakuna kitu iliweza kuokolewa. Sasa ningeomba tu niulize county government, je, itakuwa sisi tutakuwa secure namna gani kama watchman yeye mwenyewe hayuko kwa gate? Kwa sababu watchman ni hiyo gari, ikiwa iko hapa karibu inaweza kufanya nini kusaidia. Nĩ kumana na ũguo rĩu aikari aya nĩ maikĩtie ritana rĩa ũteithio na arĩ mahote kwĩrũgamia rĩngĩ. Sina chochote na mimi mwenyewe sijiwezi. Ukiangalia niko na ulemavu na tunahitaji msaada wa dharura. Tuko na watoto wamelala nje. Tuko na watoto wanateseka. Kitu uniforms nini, vitu za shule hakuna kitu niliokoa. Vitu zote ziliisha kabisa na moto. Tunaomba msaada wa dharura. Hatukuweza kutoa kitu, tulikuwa na watoto. Sasa tunaomba kama kuna government iko na pesa ya national disaster waweze kutusaidia. Hata hatujaoga, hatujakula, mahali tunapikia ni pale tu nje. Hatuna mahali pa kwenda, tunaomba tumsaidie. No na kũrĩ oro ũguo morotete thirikari ya Kajiado nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kũgonderera hoka nĩ kũheana motungata ma kũhoria mwaki rĩrĩa kwagĩa na mitino ta ĩno. Tungekuwa na barabara mzuri ingetusaidia sana, lakini unaona jana ilibidi tupate polisi kutoka Karen na wakaweza kukuja na hosepipe, na hiyo hosepipe ndio tuliweza kushughulikia, lakini ilikuwa ni too late. Bwana chief ambao ni wakapa na machifu wengine walijaribu sana, walikuja na zile cylinder zao lakini hazingeweza kusaidia. So hiyo inaonyesha na kwamba in case kutakuwa na moto mkubwa hapa Rongai watu wataangamia sana, na hii ni kitu ambayo ningeitisha hata kama ni business community, kila mmoja tuweze kuchanga, kama tutapata gari ya mzima moto tuweze kuchanga tununue moja. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Rongai Kajiado ya Rũgongo, Getwo Wacuka wa Kĩarĩ.